Ni hindi ya mucemanio gatagati ka arimi a mbembe na ruhonge rwa kuramata irio SFR niguo kwariria ndeto igie wendia wa mbembe guku bururi-ini kuria thirikari ikoretwo na itanya ria kugura mbembe kuma nja wa bururi. Kama hatuna chakula ya kutosha. Kuringana na arimi makoretwo magathekeirwo mikana mirumu ta gwitio taito cia migunda yao hindi ria marendia mbembe ciao, undu uria riu mahinyiriirie kwendia mbembe na thogora wa thi na amwe cigathukira makombe-ini. Juzi wakati wakulima walilia kwamba wanataka kuuza mahindi yao, wakawekewa vikwazo ya supply ya mahindi kwamba huwezi kuuza zaidi ya gunia 300. Oho ni mareganite na itanya ria thirikari ria kugura mbembe kuma nja wa bururi, makiuria thirikari igarure riendekithia riri na imagurire mbembe na thogora uria wagiriire. Tunapakisha mwezi moja tu ama 2 ndio tupate kwa harvest mahindi. Sasa sioni haja kwa nini mnataka kuagiza mahindi kutoka nje na yetu imekuwa tayari. Mwena-ini wa muikarigite wa ruhonge rwa kuramata irio SFR no aweke sana mubunge wa Moi Ben Cyrus Tiren ni mokeire minister wa urimi Mwangi Kĩũnjũrĩ makiuga ndakoretwo agikuruhania nyiti itemi hari thuguri ya mbembe ona thengia ya gukorwo na mbembe cia kuigana guku bururi-ini. Hakuna haja kuleta mahindi nyingi, labda mahindi kama 2 milioni kuleta mahindi kabla ya mwezi wa 8. Hiyo inaweza kutulinda kidogo, lakini hatujaanza hiyo mpango bado. Challenges zilikuwa ni kwa bei, najua wakulima wako furahia, na wakati bei iliongezeka kwa mamilas, wakulima walikuwa wamewachia watu nafasi waweze wenye wako mbele. So kidogo ndio hiyo bei ikaanza kurudi chini. Kila mtu alikuwa anajaribu kungojea kuona tunaweza fanya namna gani. Ica ikuhe minister wa urimi Mwangi Kĩũnjũrĩ akoretwo akihinyĩrĩrio yeherie kuma gĩturwa-inĩ gĩake gũkĩrĩkana nĩ aremetwo nĩ gũthaitĩra arĩmi a mbembe. Handũ-inĩ ha Kameme TV matũra-inĩ, njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie.